aba ediba Attention TV so mamu nim say Attention TV there wo de ya na wo de asem ebusuafo abrani abranu nyina na me ka wo say social media handles ni nyina no Attention Tvgh e wo Facebook bon mo de aso be like wa share no wa comment afei so no uko YouTube ade ho no so ye boy adwuma wadere te konkon ba ni ejan yaboa no enti bon ho mo de ase ho no so be subscribe to our YouTube channel na afei so we the channel no ho adanse e de atira foforo na ebusuafo endo hime chan madi mekundwe magidi adem kokotago medem isa de na chese ensamaranko nsemu sisi wo ye wiase mo endem modin Ghana ya be ya chese Bible crampo ka se ya de amre ni Bible ko ewie ya ye man ye be di mbema chi bebere se ne aka chem se be ma wa ware crampo wa dem sere wada ware me kan ho o yele no ho se ne be ya namdodo wo ye nsen kwan na unu nimse namdodo wo ye nsen kwan na se o kwa akoko be ma ho a na chese so otumi fa ho wan tisa abo anya atwomo wo no na otumi kokun nyonko ba because of bementi enem baba ya bapa de wakukudro wanyama bi ho ke hu se abrasa be ma na onu nti oku no ho no sise mu mienu nyina krampo no mu nyina mumra nyina emfa kwam ete ya de be ma no krampo be me biara no enimoba obeware no mba yo mienu amoku be ma ho na ba ko afechire akwakokum ne nyonko ba enibre ni bria beye manganem oba ho be na aba ho so sa be ma no sika be nkwa na watumi adi anu nti no untumi njamu efema wo nyonko ba no mfa ne nkwa anu nti no betumi akwa akoku no nsemu sisi o ye bibiri mu Ghana ha no mu se pa de se de mba ya ba ye gi ye homena ye boyedin pa emma ni bi su ye kire bi nka fesi bi de anka enim se mbema no muni akukudro wanyama bi se nwo na nka mbema bi pa na otumi twese kan no de ato ne nyonko bema mene na wetwa no kon no de influence obanti but say no ye mba na na chese ye twa ye ho a ye kunkunkunkum ye ho erade ye debi in some way pa de me person hu adwenkyere e de fa sansem won ti bon mo de asa wo de adwenkyere e beto comment section wo abra me kinkan krofo bi adwenkyere e de afa sansem we hu ebi mo kasa on hime se me pa de anka me jai oba no e de ama eye be ma no ka me nkonkoku me nyonko bada ensanse be ma hu nti ebi mo so kasa e bia na ba ko hu akwakodi mu se ba ko nti e beba de se dia ne hu akwakodi mu no ono na watwe sekan e di esi ne nyonko no so a watumi eku no ensanse sa be ma no nti ebi mo so kasa e bia na be ma yo tumi bo adwuma ye pa e wo mpem eti no cha pa sa oba ono ba no obe ma ne nyonko ba be fa sa adwuma na obo no kwan de abo ne bodie mpem agro no pe all to herself or person no kwa na chese otumi enjoying be ma no na bi mbaka se bi okafra se ne ma mi gu ne be ma mu nsuo e de mo no kwa oba no nti no akwakoku no nyonko ba esan se sa be ma yin hunti ebi mo so kasa sise kohwe enye be ma tini bia o be ma bia sise wo hwa nanim mpacho me tumi nka so me ahwafo me sram ada ya mo comment no mo de ba o se mutumi se nsembu o ha ye nkasa mo na mako ye kasa hime cha me na makenti na ye me sram ada ya mo nsam ne bi o ha ya mo ntete so emfa emma me enti mesra wa da se mesra wa da ni die mo da for comment section was send be ya hime cha bring ni abranu nyina metumi akenkan ede ama ebusuafo na mano e ba beto na se mano ba beto anchia kese enkoma eye VBS abrini abranu nyina fidie no gina chire pa ye so be chinchin camera na me ho aye fe hu mi atwa na hu mi na nsunu mu je ohyew afa so no me director me manager ani me producer nyina so nyame hira mo no onyo mo kese wo so a wote ho no ma wo hwe bi no nyame hira no onyo kese because bring abranu nyina sa wan hwe wan like na wan comment ya e ya de a mesumi tumi mba mbetena anu se na me fa stories no enfem brewa anisa kai se social media handles ni nyina no ko Facebook Attention Tvgh e wo Facebook ko YouTube Attention TV bon mo dia so be subscribe wa like na Facebook wa comment wo ye videos ni nyina so wo hia mo abonti abome sambrane na frame ohima echa